Ni iby'agaciro n'icyubahiro kuba muteze amatwi radiyo Agaciro. Nitwa Nizeyimana Private. Tariki ya 19 ni umunsi wa 19 mu minsi igize umwaka. Hasigaye iminsi 346 uyu mwaka ukagera ku musozo. Iki kiganiro cyitwa ibyaranze umunsi mu mateka. Mu mwaka w'1949 Cuba yemeye Israel nk'igihugu cyigenga. Mu mwaka w'1960 Ubuyapani bwagiranye amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanye n'ubufatanye mu birebana no gucunga umutekano. Mu mwaka w'1975 umutingito ukomeye wibasiye Ubuhinde by'umwihariko agace ka Himachal Pradesh. Mu mwaka w'1975 umutingito ukomeye wibasiye Ubuhinde by'umwihariko agace ka Himachal Pradesh. Mu mwaka w'1977 bwa mbere mu mateka ya Miami na Florida haguye urubura, uretse aho rwaguye bikomeye no muri Bahamas. Mu mwaka w'1978 imodoka ya nyuma yo mu bwoko bwa Volkswagen Beetle yakorewe mu Budage nibwo yashyizwe ku isoko. Iyi yari imodoka ya nyuma yakorewe ku ruganda rw'ahitwa Emeden. Mu mwaka wa 2003 nibwo hasubukuwe ikorwa ry'izi modoka muri Amerika y'Amajyepfo. Mu mwaka w'1983 uruganda rwa Apple Inc. Uruganda rwa Apple rwatangaje ku mugaragaro ishyirwa ku isoko rya Apple Lisa, mudasobwa ikoreshwa n'umuntu ku giti cye ndetse ifite n'igikoresho bita Solaris. Mu mwaka w'1986 ku nshuro ya mbere nibwo hakozwe virusi zishyirwa muri za mudasobwa. Izi virusi zakozwe n'abavandimwe bazwi nka Farooq Alvi, bose baturuka mu gihugu cya Pakistan ahitwa Lahore. Mu mwaka w'1993 Leta ya Czech ndetse na Repubulika ya Slovakia byinjiye mu muryango w'abibumbye. Mu mwaka w'1997 nyuma y'imyaka 30 Yasser Arafat yasubiye Hebron aza kwifatanya n'abandi kwishimira umujyi wa West Bank igihugu cya Israel cyari kimaze gutanga. Reka tugaruke tubabwirana muri bamwe bavutse uyu munsi. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mwaka w'1946 witwa Dolly Parton n'abavutse uyu munsi. Ni ikirangire mu gucuranga no kuririmba indirimbo mu njyana ya country. Yavutse kuri iyi tariki. Mu mwaka w'1977 Lauren A.T.M. Maya, umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka muri Cameroon, nawe yo yabonye izuba. Mu mwaka w'1984 Jimmy Kebe, umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka muri Mali, nawe nibwo yageze kuri ino si. Reka tugaruke tubabwirana bamwe mu batabarutse kuri uyu munsi. Bamwe mu batabarutse kuri uyu munsi: mu mwaka wa 2000 Bettino Craxi wigeze kuba minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani yitabye Imana kuri iyi tariki. Ku itariki 19 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2006 kandi Olo Al-Sharam Kasimu, umwanditsi ukomoka muri Sudani, nawe yitabye Imana. Turabashimiye kuba mwakuri iki kiganiro. Njye nitwa Nizeyimana Private. Mukomeze kugira ibihe byiza.